Ajay Kumar Bhalla ulah Shah Pymbam Smai kum ulat bakat pra Jong ke Jylla Manipur the Chief Justice D Krishna Kumar haga jing rakhi meda kasngi. Bhalla bade he IS ulah Shong that Jong ke kinhon jong usnam khat kendai spa propusau batch na katup Jylla Assameg laya. Ulah Shah thung na kabenta kani ka kam ha ka arpusau terik uno pra 8,000 arpusau. Kesenong terai jong gede na Jalandhar Punjab haga ba Bhalla ulah Shakri kum sketri ketanat ki kampo yeng nadu usnam 8,000 khat kendai hadu 8,000 arpusau haga ba ulah le ki benta ki bakongsan akabai dei ba jing jong kari kintup ru ya ka bente la kam ya ka jing snam ka badang ya ja hadu mentah ke Jylla Manipur. अजय कुमार भल्ला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं श्रद्धापूर्वक मणिपुर के राज्यपाल के पद का कार्यपालन करूंगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण करूंगा और मैं अजय कुमार भल्ला मणिपुर की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा।